no so. It's a bit for her. Alex. Hanoso, which can be for her, maybe. Choboy! Manager in Chile. And now, Energy Ahua. Sir Dom Kuma, a woman, a Sabadom MPs. Dom Kuma Mududwana no Awaha. Eastern Region MPs Awaha. Western Region MPs Awaha. Central Region MPs Awaha. Greater Accra MPs Awaha. Ahafo MPs Awaha. Bono Awaha. Bono East Awaha. Northern Region Awaha. And the yeah, Almighty Ashanti Region MPs. And so harmonia de power for Momo. Savannah Ewaha. It's a Yakadom Kumadia. Now a year you want to be MP. At the Aquaba Srunkun lawyer Obri Yabwa. At the Aquaba Srunku at the Mobia. Mesra Ebreniti. Now I was say ye MPs in Natra. Nansu Ebretia. And now Jumedie Dom Kuma by Amababesi region. So regional chairman Ajio Mufe. Now Openia Oda Omano Aya Osahine Alexander Kwamina Afenyo Martin, the minority leader, and now Odin Penny Fuanim,
Say omati. Say nano atorenchemo a etu eye asanteman titru adum ya yedija ewo ebia ha omuntimi ntena faako omuntimi ntena se omuntiye etina ewo se the mighty minority led by Honorable Alexander Afenyomakin o se odi animu na oba no mu so beye adoye sonko no mu kire se musu ayo musu mo haw ayo mo haw mamanie nso ayo mamanie enti misaba bia yadri yen sabre ansana osahine Alexander Afenyomakin baba no medekasamuno ebema mo hard working MP Honorable Lawyer Obri Yabua na simabako wakansam owia na onwa wa introduce ne pani aya the minority leader na minority leader so de na asem ababetudwa eti yenye de denhia Lawyer Obri Yabua my boss Choboy organizer anemu amukika hu nyina pafo ako onyame ohyiramu Choboy atu enchem yi SCA NPP fo ya trese asanteman eda yakoma so mi jina akwanya iso na madam ase se emfredu dro since 1992 ni amaya no ya ni sopa obibia mani nsam amane ho ni a odinka ba ha yewura Mahmoud Bawumia yewura akompra konso baye yewura Patrick Buama baye aduchum so baye MPP executives omuso aba yewura Martin Opoku Prempe omunyina aba na mpanimfo se anwansna oni bikura opusani nsam omu bia obaye so omu baye mumwa na donkuma ya wo parliament eye Marti 88 a osahini Afenyomakin da yanim ende na adru ya so na enye janu nko na ye behweye ya sabe damase mratintin maso ya sere afi abatoa no ankoye ni enum se 2028 Musa di yeba mama Musa mamu ho Bible say the osunu mumwanu na munini nsu etiana ya baya yewura Afenyomakin oni mighty minority and incoming national chairman Chama utumi yabaha say yanemu ebesu na minkasa tintin bia may invite your leader Mumfansa Mbokasia pa Ensia Yewura Osahini Alexander Afenyomakin Opemsuo Poncho Woma ahanyezi kakra na wonfente Ewiabri Ozikan
Mamenda Yan second deputy speaker. Yan regional chairman. Deputy minority leader. Yan MP for Subin. Regional executives. Yan MP sir. Yan parliament. Oya mighty minority MPs. Mpanyinfo a woda Igoyano. Oya executives. Awawo Adum ha. Ana mpanyinfo a waba kanyane ho ewiabri. Yebaya yasam yetetiaba. Yete atwonchima otuhon wo Adum. Yete no na parliament. Yegudu yaye na ejuma. Yaye ne da yebapembe na yaba. Yebechia ho. Nansa na yebaba no nso no. Won nyina wonyimde. Ya ne party mpanyinfo wezikan wa bebechia. Ekor yan Frank Etunyi wo 2024 abato yan papa Dr. Baumia yan MP penyina wa kona hum gym oya yan papa Kennedy oyine Japan so waba ana yan penyinu kor a no ye Frank Etunyi na bezechi oye Dr. Matthew Poku Prempe a obia wo friend napo onu nso waba webechia wo parliament 9 parliament yenuanum ebien oye Dr. Educhum waba ebechia hon ena yenunua Patrick Yabuama onu nso Okankwe Central webechia hon ibio yan national executives national chairman odano oye yenua Justin Kodua onu so ye general secretary oni yenua Nanabi national organizer wonye national executives won so obey was wo bibi kakra was obey afi mombe shebogwafo a wojina wonado wozinu kruye the mighty minority and the one so wabaka wansa yabaya yasamara nyi de ozikan one shazen za atuwani yaziyenwa yezebo hu ishe wo TV do a ihu azin mese moti na yaziyenwa yezebo hu yama one shazen emankasa miye igozinyi Kumasi ha na mezeme transport mezeba ha na muko swame magazine muko spare part wo ho nti menyim ejuma ankwankwa ejuma ye mese mote da wo store be hyew na wusika efi wonsa oya yew nti mama won shazin bio ba ya bei Ayan MPs ayawo parliament yenya yakaka yansa yenya sika kakra yese yazrebasha executives wonensa na wahwe na mboa wobotu woza aboa wona wahwe wona ejapaze no woza aboa won yakaka yansa ze no yenya sika 200,000 Ghana cedis. Oye Nkano Sikano 2 billion. Yaze Roma executives. Entinu chairman onyini executives wo ha. Mponcho one trimbem na yamfa wonu nkomo ima hon. Chairman. Chairman.
abrante ya sekekitani wo friend Jerry Ahmed ono ni MP for Wejagbawe mpanyinfo enuma wɔte egonenim wɔ parliament no ono otohubi yen second deputy minority whip Mrs. K. Mrs. Family wɔ MP a ɔwɔ Muslim yɛn nyinara yɛ Muslim yɛde hyɛ wɔn nsa bɛni wɔn mpanyinfo wɔn hyɛ na wɔn fa kasa mpanyinfo bi kɔ ɔsa wɔn na wɔn nyanum a wɔwɔ hɔ no wɔn so wɔn fɛ bi mpɛpɛ wɔn anim so za yɛka kyerɛ wɔn yi dɛ this is just the beginning yɛka dɛ yɛn MPs wɔn keka wɔn nsa ase bi o nyankopɔn ne yɛ adom na sɛ yɛkeka yɛn nsa ase a wɔbɛsan wɔn yɛn nsa na adwuma nti yɛsɛ yi yɛde hyɛ wɔn nsa meka ne dɛm wie a ɔpɔnkɔ wɔn fa wɔn aso mfia me kakra meka ne dɛm wie a mototo sra aban dɛ yɛnyim za esi ɛwɔ Ghana ne baabi pii na yɛnyim dɛ asɛm so atoɔ nkyem si wɔ baabi no aban etum eyi sika 250 million ɔdabɔ ho za yɛsra yi dɛ za esi wɔ edumi aban o make sure that contingency fund when you sika won and abronsani ya ahwe ntampaya ya tutu sraban onkai hawa yen igbezifu wawom na aban mba ya wonboa. I take this opportunity to make a humble plea to the government of Ghana that looking at the effects of the situation we find here, obviously the traders are suffering. We know the commitment government made in some other areas. We urge on government to take funds from the contingency fund and immediately and without delay come to the rescue of the suffering traders of Adum. I know that those here at Blue Light, I believe that within a year, the government is indeed committed to constructing these stores. Government will be able to do it. Sesia yadinga sene yadibama munina. Samwetumi aba ebechiaye na mudi enije eshiaye. Wasamunu yewie kan parliament ebiowa yabeka wasam wa parliament e make sure say enhyehyɛ say aban no eye ediboa edwadifo no sanhyehyɛ no aban aye de aboa ho executive yasɛm de aban mu nhwɛ no ɔmo ahye ɔmo sika no mboa mo de bɛboa mo fa mboa na yɛhyɛ bobɔ yɛn NPP for yɛwɔ parliament where you just the beginning yɛbɛsɛ akeka yɛn nsa na sɛ mboa bi ba yɛbɛsɛ de aba yo yɛwɔ ha ɛyɛ lawyer obri yɛboa ɔyɛ me classmate mene na kɔɔ law school ekosua adeɛ na mehyɛ ne bɔ sɛ ɔha wei no ɛyɛ ɔno nkwa ne haw because ahanom traders no ɛnyɛ no constituency nko a o menim sɛ winibafoɔ adi dwa wɔ ha menim sɛ nkranfoɔ adi dwa wɔ ha menim sɛ sɛmufoɔ adi dwa wɔ ha nti deɛ ato mo no ato Ghana nyinaa yɛngya mo akyire yɛbɛka mo ho na yɛboa na mo nso makoma atɔ mo yɛ yɛde nyame gya mo ɛda mo ase ɔmo gya mo bi ahyia yɛn. God bless all of you. God bless you for the practices and knowledge. God bless you.
Sahine Kwabena Afenyo Marking and a day Nano Samatujano. Nina say or donate on a minority for the donate 200,000 Ghana cedi. At the Emma blue light at 24 or more Edija Omonia Marciano or the Mawomo. No was say a buying back comwa contingency fund only be no pamwe 24 na afeso so no ni nyina mu no na oka kwesi say within 1 year no aban no I was say otimi ehwe na otimi esi stores no edema eye omo a wo ho aka no na onim say afi ba akomu di eye de kra na e was aban tumi ye was minority fo no enya adwadifo nim wono beka omo ho na omatimi aye no maboa omo Yankopon o isamu pa na yewra osubin ampedia me hu dia me kan kira no a kira se nda anya we tosu be edu ya wode abaha na kira se ye Yesu no eye ono so ni su anu da nkyanya empanifo akasia besran obi a bebesaye bia so no o mai sika no o mai cement se yemfanya adwuma no na yewura ka se anwansra oponsa ne nsem wode anwansra wa posa ne nsem na anwansra na mu ankasa eno wode ho abre yen enya de posa ne nsem no bia ebi sika o mede maye no sika ekona nim pa na titiatia mu ne se de o mede maye bia no o mede maye se yemfa mo ye ho ani afoforo ye behwe se sika no ye di bedi dwuma ameso aba emfaso na se de ho ka se ebi basa ba bio de e ka ne se yeda ase a ebi sa emna bio Nyankopon hira mo nyina